abanye bagade imoto baseva amasenti bagcina sebeba izinto ezinkulu. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe le nto bekufanele imthinta umlaleli ukuthi ichaza ukuthini lento kumina ukuthi umuntu oclean endlini akwazi ukufunda azathola i-degree. Mina ngivinjwe yini mawukuthi khona isigqila esikwazile ukuthi sikufunde phansi kobugqila size sigcine siba kwi-level esikuyo. So enye into sengigoqa lana esayidini lami Gatsheni, enye into esilimaze kakhulu eAfrika, sidesignwe saba instilled ama-ideas ukuthi ukuze satha iAfrika iphumelele kufanele kuze kufike umuntu waphesheya ezizosisiza. Siyakhohlwa ukuthi thina sabantu base-Afrika singakwazi ukuyisiza thina. Silindele umuntu waphesheya ukuthi azosisiza, siyakhohlwa ukuthi thina. So naseyimpilweni zethu Gatsheni khona umuntu olindele ukuthi kuze kufike umuntu othile ezongisiza. Uyakhohlwa ukuthi la isuke khona yena zikhona izinto angazenza ukuthi zisize impilo yakhe at that point in time. Nanokuthi ke Mr. Gumede bakhona abantu namhlanje asebeyizinto uthola ukuthi wakade engahlali ekhaya wathathwa bekwemzini umuntu wahlala khona uthi inganza khona ziyanikwa ithuba lokufunda kodwa uthi nakanikwa ithuba lokufunda. Uma ifundile uyancikselelwa mawuthiwa mhlawumbe kusemakhaya uyancikselela mhlawumbe ngamakhandlela kuthiwa manje ngeke enza lokho manje enza lokho. Kwesinye isikhathi omunye umntwana bagcine bemnika umsebenzi omningi ozokwenza ukuthi umsebenzi wesikole angabe sawunaka. Inhloso enkulu ukumqeda amandla ukuthi agcine ephumelela. Abantu abanjalo uthola ukuthi baphila kulesi simo esinjalo. Wenza njani ukumlekelela ekuthenini ke yebo besho ukuthi isikhathi sokuthi awusazokwazi ukufunda sesiyalala thina manje ngeke silo silibala wena okuhamba usuthi uyaqala ukufunda uthi hey hamba khamanzi uthi uyaqala ukufunda hamba esitolo but uhlala nezingane zakuleli khaya zona azenziswa leyo nto leyo. Akhona amakhaya njalo so khona indawo esafana nalezo kakhulu Gatsheni inamandla lo yabo nje khona izwe angifuni ukulibiza ngegama ngoba akuzoba kuhle mangilifeza yabo kodwa ngeke ngavakasha sihamba ngalento yama missions masifika kulelizwe leli ngicabanga ukuthi into ebalimaza khona isifo sengculazi yabo to a point ukuthi ingane eziningi bethola ukuthi ayinabo abazali yabo lento le. So into engafike ngayithanda beyikhuluma ukuthi kulelizwe leli azikho ingane eziphila emgwaqeni yabo lento le. Shuthi mangekho ingane ephila emgwaqeni into enzekalayo uma ukuthi ingane ishona labazali auntie nomalume bayithatha lezo ingane yabo kubonga angeke ngisho ukuthi bayi-adopta ngoba kusuke kuyingane zehlobo yabo bayithatha but bahlale nazo. So lokho kwenza ukuthi izwe lingabe nabo abantu abahlala emgwaqeni nayo yonke lento. Kodwa into ebhlungu nayo yonke ke Gatsheni eyagwaza njengomkhonto enhlizweni ukuthi wathi mase kuchazwa kwatholakala ukuthi lezi ngane njengoba zithathwa iziphiliswa kweqila la. Shuthi njengoba lelizwe leli kusanga semakhaya nasemaphandleni lezi ngane lezi manje ziseva lezi zala ekhaya. So lezi zihlezi zilusiswa izimvu nenkomo yabo nje. Uvesana be umelusi lo la ekhaya akukhona ukuthi njengoba elethwe lana engane ka-auntie noma kanjani uzophila njengezinye izingane yabo. Leyo nto Gatsheni ngisho ngobani into esengiyibukile Gatsheni ngempilo. Yabona lento Gatsheni angikhathali ukuthi umuntu ubhekene nayo inkinga. Impilo ivesana iphinda the more ukhula ubuka impilo ngobani kuyayiphinda nje. Okokuqala ngifuna ukugcizelela Gatsheni ukuthi ububi buyaguqa phambi kobuhle. Mhlawumbe ngigcizelele lento ububi buguqa phambi kobuhle. Ingakho iBhayibheli lithi konke kuyasebenzelana kube ngokuhle. Ngisho kungathiwa into enziwa kuwe imbi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ayiguqule ibe yinhle. Mina Gatsheni sengeke ngafika esikhathini la sengibona khona ukuthi mawukuthi umzimba engibhekene nabo bungaka kusho ukuthi impumelelo ezizoza emva kwalobu kunzima izoba nkulu kakhulu yabo. Akwenzanga umqondo Gatsheni ukuthi uMandela aboshwe ngendlela aboshwa ngayo aphile 27 years esejele kwakufana abulawe kodwa uNkulunkulu walenza icebo ukuthi uMandela akangabulawa akavesana sale sedonsa udilika jele. Phela ukudonsa udilika jele uNkulunkulu waphinde wamenzela ufefe futhi ukuthi uMandela aphume eseno 27 years. Akekho owayengabona uMandela esasejele ukuthi uzophuma be president. Nakuba uMandela wayene influence engakho. Phela kwengcindeza ekuyo wakwazi uNkulunkulu ukulenza icebo. Into efika isilimazeke Gatsheni ukuthi masifuna ukubuka uNkulunkulu necebo lakhe siyayisifuna ukumdraftisa phansi ukuthi akenze kanje. Enye into engeke ngibuke Gatsheni uma ngibuka ukwakhiwa komhlaba uNkulunkulu edala ngiyangihleke ngedwa ngoba
ukube mhlawumbe somehow thina sabantu sasikhona siphila mhlawumbe uNkulunkulu sasofuna ukumtshela ukuthi wenzani-ke ngosuku lokuqala manje yenze kanje lento yenze kanje. uNkulunkulu uyazenzela indlela yakhe yabo. Uma usalindele ukuthi uNkulunkulu uzokublessa ngobani kuba inkinga, ngoba ngokulindela kwakho uzoba nama-disappointments ngoba uNkulunkulu uzosebenza ngendlela yakhe. Uma kuwukuthi manje uyabona ukuthi la uhlala khona unengcindezi bayakubalela ukuthi ugesi kanjani, leyo nto uyishilo gatsheni ngiyayazi bakhona abantu engibaziyo ababefunda kanjalo, bethunywa amanzi bethunywa zonke izinto bekufana bafunde, kodwa namhlanje bayizinto ezinkulu ngobani ububi buguqa phambi kobuhle. uNkulunkulu uthatha ububi obenziwa kuwe abenza ukuthi buseve wena ukuthi ugcine usuba into engcono. Angifuni ukuyikhuluma lento ngathi motivation gatsheni ngoba imotivation sesayenza kwabo ngathi into elula nje yiphepha. Imotivation sikhuluma ngento kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu unecebo ngawo. Uma bethatha uJoseph bemphosa emgodini bemdayisa, uNkulunkulu wayenecebo, icebo lakhe lafezeka regardless ukuthi nase Egypt waphinda wangena ejele yabo. Ukuthi ukhule kanjani impilo yakho ayisho ukuthi uzoba ilento lizoba ilento abantu abafisa ukuthi ube yiyona. Ngihleze njalo gatsheni mangicabanga ukuthi ukuba uSathane unamandla gatsheni ngabe sonke sesafa yabo. Sihamba ngeemoto gatsheni siphunyuke endaweni la singazi ukuthi kanjani. Abantu bamba ngamabhanoyi bamba ngemkhumbi. Ukuba uSathane unamandla ngabe nje ubhubhisa ngazo zonke izinto. Kodwa uNkulunkulu ukhona bekuhlupha benjalo wena ungaliluzi ithemba. Into ebalekile gatsheni ukuthi umuntu uyakwazi ukuthi avalelwe ejele kodwa angabe sejele. Athe ngaphakathi ejele angabe sejele ngoba uNkulunkulu wamdizana ngenye indlela umuntu ukuthi abe nenyama aphinde abe nomoya nomphefumulo yabo lento le. Ingakho uPaul utholakala ejabule esejele eshawa enziwa zonke izinto ubhala nencwadi esejele ngobani babebopha umzimba bambophanga umuntu wayengaphakathi. Akekho umuntu ozokwazi ukubopha umuntu ongaphakathi kodwa umumnikeza imvumo uzokwazi. So right now umuntu kufanele simlinde kakhulu ukuze siphumelele ithina uqobo. Ukuthi kwenzakalani around you ayikuzuvimba icebo likaNkulunkulu lona. Ngoba gatsheni uma uzobuka abantu abangakuwe noma abantu abangakwena kuzokwenza ukuthi ungabusambona uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uma uzothi wena bonke abantu aba-around me ba-broke la ekhaya siyahlupheka. Mina ngikhule kunzima uma ngifundisa ukuyokhokhela imali yase-high school bekunzima. Kodwa namhlanje ngikwazile ukufunda enyuvesi ngaze ngaqeda. Uma mina bekuthi bengibuka uma ukuthi unemali encane ngeke ngikwazi ukuyofunda enyuvesi bengizodembesela ngithi kuyefana ngizofundelani ngoba ngeke ngikwazi ukuyofunda enyuvesi. Kodwa nakuba bekunzima ukuthi ngifunde e-high school ngakwazi ukuthi ngiqhubeke ngifunde. Namhlanje ngila ngikhona because ngabuka icebo likaNkulunkulu ukuthi lizophumelela kumnyama kubomvu.